kau kia king wa kan yo Tillman te foi sa fusu anga tua ya te ya Ada kole ku bari ka como de nivel político. Go break. Yo. Balance. Apa break kalau kamu. Kalau nak dia break dia baik kamu dia. Aku bilang dia siapa yo. Kalau boleh ni break. Ya, para mais zona dia, vamos sini urut. Mari dia anggo sama tahu sari aulo masalah bumbu. Clarence Tillman. Ini nickname. And fighting out tonight his opponent from Henry from Samoa. Let's put together your hands and welcome Mr. Momosino. And of course from Summertown. Sign up for in police tapi apa tu lah. Ngafeu dulu. Ya. Kalau boleh makan apa? Dia kamam. Halo, Ali ni. Confirm. Kalau foi eu só que cacuia uma. Ya, amatai na le. Bang fai ul ni po, bang fai tu. Ini ba o ngusin na urtua. Iya, Amerika Amerika ni Clarence Tillman. Kau ngakan makau kia. Yang ada kau pick tadi. Mana? Ayah, mana sok? Oh. Oi, itu sudah lari. Oh, sao beaucoup l'Amérique ele vai para América, né, mano? Na América ele fez. Vai ver barra, foi lá como. Aku kan mau ngomong ele mau angali. Ele ya mau. Ya. Makanya kung fai may ngomong ko ipa ko ha. Kumalo ke dia kumalo. Wah. Perkenalkan fai mari tu. Oh, lang ikut dia kasun. Derki ko. Derki. Ele fuso. Bukan aquilo pelo Larry Holmes, não é para kau diki. Ah, mau buat lama. Ini fez masuk faz dele. Tá bom. Sampai mah ayo faz apa kan. Kalau aku kamu ngusinga dia ngode umur kami jam. Ya. Pisah aku, pisah aku. Ai pagi lagi. Kapo yen me. Pakai weapon facts. Ngari level power. Combination jam me ni. Oh. Pero kung nga fasal fuso ang ali. Nisipin ako fai pena o. Kaya go slow. Ay. You hit me I hit you. Nga. Ini ang ipakses o lao punches. Jadi ini combination pero di ang ba may Warren. Ya, ala huwag nga pala ba yang musino siya ba? Siya ba ay lang. Yeah, well, it's a bit slow for my liking, you know. It's a main feature. And, you know, I suppose it takes two to tango. The blue corner probably could do a lot more work, but, you know. Rampo, Junior Rampo, yo. Pasalo, foi mais, né? Agora foi Rampo, como que ele foi. Para
pele tu atas ya leo pang ta. Sila kaka kau ni. Makau ngamai kong rempo kong mai. Tapi sangat orang dua oleh ang faktor ni po oleh pangam mafai o ang sinauruto mak Clarence Tillman. Wala. Ya, tadi na tulu o pangai fa ari ngani Amerika. Maka Amerika nge ser king oleh lei, eba. Gotta get you. Ela follow up with this. Eh, kadu merisi awak. Nah, Let's go around. Mangaya. Koi. Kaya le apa kaki dia ngosong le iya. Malo ko musika. Oh, better. Yeah. He keeps fighting. Ave yele round it. Fusu. Mai. All the way. Koi no. Ya koi no me koi. Vai, oleh mo points ang ngusinga ide. Kami sanga le. Ay mo mga ya ay mo ai. Ya, kalong ay fengo fia ba ko ifaf. Yeah. Run by blue. Ngayon kung pa yung musika ay. Wala. You need to do that. No. Move around and punch him. Mere ru di mai. Ku ilo. Ya la fa ka ru di mo ele ru fa su ai. Umyo di ma kau kau ah. Ai. Well, they're gonna give that round to the blue corner. Mش عارف ان بعديها على كويا. Sangalo na lua ole puso anga pai ole po panga patoa fata no sanga e ba rosina urtoa e makala Tillman. This round's a lot better than the one that undercard for Tua's fight. Ele mori ba wala tulu ia le fatu mulia ole fale pusu nei o tawa I manukau ele tulu ta pati mai na ngoina nei fa moi e mori mo na foi tam fai o tama fa nau Tamil sangat tolu. Move around. Voilà. Keep going. Keep doing that. You pick up your points on that. Closer, mate. Ele vede di la pe al mau Umidi mo beu.
Mas ia tão pai mai a. Usina. Ko maro robo ya ele ro ko maru. Nga mene mo chapel me odi de ka ofia ya. So ti mai I ka ku iku ya. So fia mau ngai ya. Uru man mangap. Wah. Soal me udi de mau elang rich de. Ako ang ngale di de. So I'm going to say last week on the source. I'm going to find love on you. Come on, okay, cash. So ang ngaya sa pasal lang. Pasal lah, c'est beaucoup. Ele se meu kupu. Pasal lang foi mele kupu ya mele. Iba. Mga ko ipanga warin bai kele ri. Ko e kasi kami sanga bai kele. Ah ngaya kele ko imisera ri. Ko panga le panga ko imisi. Ako na main top. Ang pang hapitone Jeffy ya ma. Ko fai. Mas a ver. Ko pakai ana ori. Ai pangane mai ma no poni. Iya, mai ngai me fa pe, fa kadela ku. Yang abur ma ko le po ka esa ma ko si pe yoki si vales kam fus. Yang ngau kami long umur kami sang menbuli, ina iya fapeo, ino poin ori ina amaru, ya wai maru no fadi mbele pale o kisis. Need to do that the whole 3 minutes. Okay, no malu. Non-stop pick up his points. Vai levar com a ver se vai bem nisso. Vai ver se vai. Ano yan pangalaw rin yan? Ang mga moy yan. It's slow, yeah. Ayun, o may fisiba. Pero kala mo yan, faya ko siba. Repese FA, faya ko siba, kaman. Kuilo, o ya ko may ano yan. Ina fai nga fai mo fia ka kurva ay fai ka ngai kamanay fus. Faz que um leiro americano ninguém, mas eu fui era como faz mais caco, uso foi a singa. Slow motion. Salilo. Ya se va el mau ler ku el meu.
Cecil. Ya. Ya le mo fa ko lengi aru van ka fanga. Yo foi mo musingan le angol me dan ka fanga e vai ele ko ling. Ya, mai ka ko besi mai daw ni ya. Ai ma eu lava kam fai. Nga wa umar ka man sanga pa wingar ka ko ka lo nga ka mo feeling efia. Ia se pa ya ko le ko uwe, o sai mai. Ai won po ia ba. Ja, okay, le lopo okay, lopo salo last round le malo meu. Ya, mai. And ladies and gentlemen, after 4 rounds of boxing, 3 judges have a split decision and awarded the fight to Mr. Tillman of the red corner. Ya. Na tur manu malo. Ile le yo. Well, ladies and gentlemen, there you have it. Fafita Telelo to Afimai. Ya, fa tai da tu utala au mai. Ka ko ko la, ka bai ko fa. Tana